Gavana wa Laikipia Joshua Irungu amukiritwo na gikeno na ndohio ni muingi wa Rabal wodi-ini ya Sosian agioka kumahingurira thibitari nini itũra-ini riri undu uria kurio ni ta kiroto kihingite. Tumefungulia hospitali hapa ya Rabal, tukafungua dispensary hapa na iko na madawa na iko na daktari, na tumeajiri hata daktari, na bado tunakubaliana ya kwamba tutaongezea daktari wa kutoka hapa, kwa sababu saa nyingine tunakuaga na shida kwa wafugaji, kwa jamii yetu ya wafugaji wakati ya kupata huduma au matibabu kama haya, kwa sababu ya mambo ya lugha, particularly kutoka kwa akina mama wetu. Gwakwa gwa thibitari ino kurahuthiria aikari a guku murigo wa kuhaga thabari cia makiria ma kilomita 30 magithie gwetha motungata ma urigiti. Marathiaga makiria kilomita 30 niguo mone services kana mone mahote kugia na ũgima wa mwĩrĩ. Koguo rĩu nĩ makuhota gukorwo magithie kilomita nini. Gavana Irungu eranĩire atĩ thibitari ino no ĩkuongererwo rũhonge rwa maternity niguo kunina uhoro wa atumia kuherwo ciana mĩciĩ-inĩ na kumaiga ũgwati-inĩ. Tutakubali kama serikali na wakaji ya hapa kuwa na akina mama wetu watakuwa wanajifungua kwa kishaka, na kwa hivyo tumekubaliana kado na hii hospitali tumejenga dispensary, tutaongezea maternity ward. Sasa tunaona kazi yetu itapungua na pia kina mama watasaidika, kwa sababu tunajua pia watoto wenye wataingia program kama malnourished wako wengi hapa, lakini kwa sababu ya umbali hakuna vile watalete mpaka huko Lodokeje, ndio wakati mwingine tunakuja mpaka field huko kuwasaidia. Na sasa unaona hata kwetu inakuwa ngumu kwa sababu ya transportation, sisi wengine hatuna gari huko kwa facility. Itemini rĩa kugacirithia motungata ma ũrigiti ona makiria wabici ya gukinyanĩria mũingĩ ũrigiti matũra-inĩ nĩ ĩkũrehwo gũkũ nĩguo kũhota gũkinyĩra aikari ona makiria, kuona aingĩ ao nĩ arĩithi a gũthama-thama. Na tutakuwa na hata hii afya mashinani, ile kwanza imekuwa headquartered au ofisi kubwa ya kaunti yote ya afya mashinani itafunguliwa hapa Laikipia North, kwa sababu hiyo ndio ile huduma ya mashinani, mambo ya matibabu, mambo ya afya itaenda kula mashinani. Tura rĩrĩ rĩa Rabal rĩrĩ gũkuhĩ na muhaka wa kaunti ya Samburu, na nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũratigĩtwo na thutha mũno ũheani-inĩ wa motungata ma ũrigiti, ũndũ ũrĩa rĩu werekeire gũcenjia. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.